Урматтуу мусулман бир тууганым, темабыз кайрылы şu tilemçilik жөнүндө. Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Исра сүрөсүндө "Валакад каррамна бани Адам" адам баласын эң кадыр барктуу сыйлуу кылып жараттык дейт. Ар бир адамдын өзүнө жараша кадыр баркы сыйы бар. Адам атанын балдары Аллах Табарака ва Таала периштелерди адам атабызга жүгүндүргөн. Ошондой ыйык адам атанын балдары "Валакад каррамна бани Адам" адам атанын адамдын балдарыны эң кереметтүү кылып жараттык дейт Исра сүрөсү 17 аят. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах сени кереметтүү сыйлуу кылып жараткан болсо, өзүңдү өзүң коркулбагын. Тилемчилик кылуу, адам өзүнү бул дүйнөдө коркулуу, акыретини талкалап жок кылуу дейт. Сөзүм курбоз болсо Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадисте муттафакын алейхи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Ма язалу р-раджул яс'алун нас хатта я'ти йаумал қияма лейса фи вajhi муз'атул лахмин." Bir bende tilemçilik kıla beret. Bunu kesip kılıp algan. Kıyamatta jaratkan Allah Taala'nın aslında kelgende betinde bir eti bolu boydu. Bizdeki kebir adamlar beti yok deydi ko. Kıyamatta Allah Taala'nın aslında kelgende betinde bir eti bolu boydu anın. Bari bile bu tilemçi ekenim. Allah Taala keremetli kılıp jaratkan yüzübüzdü bir gana Allah Taala'ga sajda kılala. Урматтуу мусулман бир тууган, муктаж болбосоң, оору болбосоң, алтысаның аман болса тилемчилик кылбагын. Кыяматта бетиңде bir кыпынча, 1 грамча этиң жок, скелет болуп шерменде болосуң. Урматтуу мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисте "Ла янбаги лил муъмини ан юзилла нафсаху." Имандуу адамга лайык жарашпайт дейт. Эмне жарашпайт? Өзүнө өзү коркулуу дейт. Иманың барбы? Allah'ın barlığına bilgine işinesin bi, rızkı berüçü Allah bu, ömürdü bergen Allah bu, canında alıcı Allah bu, rızkında Allah'dan ümit kıl, den soluğun boğundan kin, altısarın aman boğundan kin, bendeden kol uzatma, Allah Teala'ga alakan jay bata kıl, hareket kıl, bendeden özün okşoğun çiğketten bolğun bir bendege özüngdü korkılbağın. İmandı adam deyit, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La yanbaghi lil mu'min an yuzilla nafsahu." İmandı adam özün özü korkılbasın deyit. Özünü deyit, başkalarının alda korkulu jaraşpayt imandığa deydi. İmam-ı Tirmizi rivayet kılan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamber mu hadis. "Men sa'alen nas amwalahum takassuran." Kimde adamlardan tilemçilik kılsa malım köbeysin deydi. Bir kündük azık ovkatı var, dağı köbeyteyin deydi. Kimde kim tilemçilik kılsa özünün akçasın, malı mülkün köbeytü üçün. "Fe innema yes'alu jamran." Al dozoktan bir çok suravat deydi. "Falyastaqil aw liyastaksir." Kalasa oşo dozoktun çoktorun özüge köbeyte versin, je azaytsın deydi. Özüge okşoğun çiğketten bolup, muhtaç bolbostan, den soğluğu çiң bolup, tilemçilik kılgan sayın, al dozoktun çoktorun suranıp jatat deydi. Oşo tilemçilik kılgan adam, kalasan dozoktun çoktorun özüң üçün köbeytkün, je azaytkın. O tilemçilik kılgan uğup koy. Sen bendeden 10 tiyin, 20 tiyin surap jatkan joksun. Muhtaç bolbosoň sen özüňe dozoktun ottorun surap jatasın. Kalasan anı köbeytkün, je kemey.